Dostlar, assalamu alaikum. Экинчи чыгарылыш мына. Бүгүн апта күнүнө жекшемби 2022 жыл 27 ноябрь. Аяктан түшүп келдик эми. Майдан кетебиз. Койлордун экинчи чыгарылышы. Аяктан баштайын эми. Assalamu alaikum. Канча болду байке булар? Кочкорлор? 17. Бунусучу? Билем, түтик алды да. Булар ошо келет да, жалбатка. Жалба. Жыйнап атасыздар, жакшы. Так, мына жерде арашандар турат. Арашандарды көргөзөйүк. Канча байке булар? 85 та. Так, буалар 85. Кулак. Кулак 20дан жогору экен булар. 18. Мен 22 чыгат. Карашымчы. Колуңбу? Өлчөп көргөм. Так, бойлору кандай бойлору? Бир барбы бурат? Бойлору чыкпайт да. Бир чыкпайт, бир. 90 чыгып калат го дейм. Жок, чыкпайт. Так, олар 80-85 окшойт. Булар канча тиш? Эки тиштер ба? Козу экен. Булар эки тиш. 85. Так, караңыздар. Видеодон алсаңыздар, номерин сурайбыз эми. Белге, кружака, тизеге. Койруктар. Белге, кружа, тизеге дейт. Жаман көрөт койчу. Байке, номер калтырыңыз эми сразу. Айтарыңыз. 508 0508 68 68 39 34. Достор, мына ургачы. Арашандар керектер, мына чабастар. Бардык жагы чөткө. Şu номерге чабастар. Кочкор канча болду бу кочкор? 10 алдык. 10го алып турмун. Кружака, тизеге. Так. Hay. Kozlar kanca tane? 80. 8,5. Çarba kozu. Çok etkili kanca gençler? 15. Boğaz bu. 3'ten tutsa gerek ha bu ara. Az degende 2'den toyun. Yakşı 15 mi? Dağı var mı yok mu satılık? Başka yok. Ballar satılıp gitti. Zaninsk. Buna vurgaçlar dağı. Spor. Kancadan sıradasın? 25. Bunlar 35. Tişleri kanday bunlar? 4 tişleri. Boğazga değil mi? Boğaz. Жақсы. 25, 35. Şef, kanca oldu kozu? Aldınız mı? Жок, сатам. Satası mı? 7 milli. Arka tizilet. Tak. Buna gel. Kapıdan arasan aralaş. Bunlar erkekler gene. Sağ aleyküm. Koçkorlar kolayım bunlar. Aralaş be. Bu kozu koçkor kanca bu? Urgaçı mı? Tak, boğazı 35. Paroda araşan Afgan aralaşmış. Afgan mı? 35 deyiz mi? 35 deydi. Kulakları. Aralaş. Tak, bularçı. Koçkorlar kancadan var? Araşan koçkor 80. Tak, 80. Kulaklarını qarağınızlar 20'dan jogorı. Onday oldu. Koçkollar kançadan boldu?
O kichideleri qancha kichines? 15'ten 15. YouTube. 15'ten Araşan'da. 15. O da 15 mi? He bunlar. Bunlar erkek urgaçlar. Urgaçlar. Urgaçları. Жақсы. Айтыңыз. 771 0771 85 46 50. 85 46 50. 46 50. Жақсы. Так, bu yoqda da var ekan. Bu yoq Başaqoro da. Assalomu alaykum. Bular erkekler urgaçlar mı? Bu da aralaş. Qanchadan qanchaga chayin ham bağlari? 35'ten 50'ge chayin. He. 100'ge chayin. Tak, qaysi urgaçlar? O kichkinasi qancha urgaç ekan? Urgaçı? Erkek ha bular. Qanchasi var? 100 ming deydi. Qulog'i da boshqacha. Bular liniyasi bormi, yo'qmi? Qaysi liniyadan? Karabil. Так, bu yoqdan ko'rganda yaqin var. O urgachu? Assalomu alaykum. O qancha kichkinasi? 35'ten öyle. Şöp, nomer qaldınız, nomer. 778 0778 455 455 405. 405. Dostlar çalaslar şu nomeri. Aralaş, urgaçı, erkek. Tak, dağılma çoğun koylar eken. Ulan dişleri qanday şap? İşte 4 işte. 4 dişleri. Tak. Boğazı emas. Qo'chqor qo'y. Boğazı. Quyruqlar. Bahası 85'ten sonra. 85. Boyları qanday ekan? Ölçeringiz var mı? Где-то 85-90 çıqat qo'yay. Tak, quloq 20 tegörek ekan. 4 dish 85. Kem var mı, yo'q mu? Kim bunu sürüşüyoruz? Bo'ladi. Bozor baho berdi, so'radi. Berdi. Qancha? 55. 55'ten. Tak, buni Araşan izlegenler. Dostlar, çalaslar nomer qoldirasizmi? 0700 0700 43 39 18. 43 39 18 ha. Dostlar, çalaslarım var. Araşan izlegenler. Liniya qanday var? Dollar. Ha? Dollar. Liniya $. Dostlar, çalaslarım. Жақсы satыңыз aka. Tak, çarva qo'zi bor. Qancha ekan shaq? 6,5. Erkek urgaç aralaş. 6,5 mingdan. Erkek urgaçı aralaş. Tak, başqa dağı turadi. Assalomu alaykum. Qanchadan shaq bor? 40. Araşan. Parvoda Araşan. Tişleri qanday? Tişleri. 6 tişleri. Boz. Qo'ylar. Boz. Qanchadan kemi bormi, yo'qmi? Yaxshi dag'i bormi uyda? Satqilib? Shundaylar. Satılmaydi ha? Ma'qul, yaxshi satamiz. Bu yoqda asfalt boshlanibdi. Tıp edi basıp ketaveramiz. Dostlar, videoni oyoqlaymiz. Like basыңызlar.